Menteri Health and Family Welfare Wailand Miki Shilla hawa wanwai uya ke kor health ATM machine hajawai civil hospital yalong de lang ke MHIS pharmacy ke wawai arposo genta de ikti ule ya ki artali ki work order wochna ya ki sub center hayalong wahasaba muswang. Neliang Wailand Miki hawa iklam chwa wo ikti ya ke work order da ongo wakini ki sub center da yarap ki ya ki paiba hakichnong weda penstingile ya ke jawai civil hospital. Dekentu le yaki pajba woman ki basendong jaido ipran yong ki khnang yolek kina ikujut waharukom dewo em ki iba kli pendaki yaki hi ya ka sub center hayalong daw chna helut kamwa sanphosan lak sanpha hajar tengka we chakri ko yaki pajba ka chnong yalong kadwa hasaba amaswang wan hailut sanphosan lak san hajar tengka ka bo chakri yaki pajba ka chnong kamju kalat mengse wa kamu kaswan. A work order for the construction of sub-center at Sabah Village, Patlaskin, amounting to 55 lakhs and 5,000. I request the headman to propose. Uh, 55 lakhs and 5,000. Nay tay daw niya komen o kanay team ni MLS gabi ga program si benta wo ya ki work order to the debut sanction ni nay benta ya artli ki sub center hapo kanika constituency ga yonga gawi ga te to kanika chnong yalong hi sub center go the sanction yo work order sa gawin to aga chnong saba wo pai ya ga chnong saba ya ga chnong mo ka swan bat kam jo le ya ka lat mengse kai tu temot yoluti wa khnang wa dewa m kini ki sub center nang wo ye ki tackle ya ti won ki jing em kam hey tu hi yo like ukhia cha ki ni ki district hospital ne ki PHC ki CHC dang ngai scheme da ki ni ki initiative man go ka jing kerku ya ki nong chong chnong yong i hapo ka ni ka district hapo ka ni ka region ki yong i badang em da chibon ko de kalamin ni kam dong yon ro usdang da yo ai chim ga review hai jing to bon ki benta ki jing em kam ki bon ki wadang jai borden nei liang yong nga la ban ne wa to haden ki meeting haden chi banai ki ki ngai ka action taken report wa yi le yi da borden yi da hey halor ka meeting le ne ka jing kram tengah ini por kwa dio pendrong nei ba ka chim re por yong pi han re yuluti wana api na le ya ki pai ba ya ki long chong chong yong ka state yong ka jalai ka yong i kanu to kani to ka collective responsibility bi yong i bonsen hi i bonsen jo omi wato wa sarkar le ne ka health department henry ngas nya wato i hapsdangi khamtam maintain ni ya ka te healthy lifestyle bi yong i deba bon ini ki kejut yo kat ni jan jo yo bai pi kam man katte to bon ha ki kejut wa du nei da wam em maintain ni ya ka te jing im go biang ne ka te lifestyle ka te ka bam gadi hajing sket kam ga da yo yo to kam tam ku ha ki cases yong ka ha ki bon ki kejut mong kam man katte te kam tam ga cancer le go wi na wa ko da jor ba kam man kat ni te kam te ter tang hanne ga review meeting nya comment ba yo e ga jing ro ya ka ya ki ni ki moi ki doctors support district yong i yo ha ki ni snem good dep la dapat i ya report kam tam e jing to wa ka mother mortality rate wa ka infant mortality rate ki jing yap yong ki man bei bat ki khna ai por kha yo i da her bhago po district yong i ya gani e ku play na do ka BMHO adu ki doctors ku em po ka MCH bat kam jo ni civil hospital yo lamba ka jing krek lang yong de ye upun her ya kini ka numbers ya kini ki jing do ya kini ki jing im de yo luti le ni chkhmat le udang yai krek lang i yo dang ye cho i wanra ya ka te ka chait ka nang hapo ka po district yong i